Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na pakasalitaan niyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, ti pakasalitaan, idi kalman laeng, ni pagayam tayong Mirasol, nga napolwan iti aduang kwarta. Sandali. Kuna na to'y, idi. Ano? Ano? Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ket kastaon na yung tibannog ko, tibannog mi ngagtartaray nga kagbuta kamkamatid na kami manong nemi dakiti nang kidnap kanya. Na kami kinileyo manong nemi. Di min ammo tinuturong mi nagpapaamya ng kamlatan nga nang surot ti desdes manong nemi. At lang amin napingit unay nga gararem kanyak manong nemi nga day iso day toy ni isko. Engkari na kanyak nga impangta nga aramidin at amin nakabailan na tapnulayang nga matagikwana. Napaut lang aro din relasyon mi kini Leo. Diyak lang aro din kayat isuna taadnan ni Leo manong nemi ngem talagang inarabid na. Duwa nga lalaki tinang kamag kanyak nga nangilugan iti van. Kalpasan na manong nemi impandak iti naiputputong nga kalapaw. Iti nakaputak manong nemi nakagalot dagiti duwa nga imak. Iti pan nakaadigi iti kalapaw manong nemi. Pati sakak manong nagalutan. Iti adda sumrek ni isko ti simrek manong nemi ket inuyos nan tibado na. Inikat nan ti pantalon na. Tilaengen brief na tinabati manong. Ket kayat na kun ngramisen. Nagpagpakaasiak iti damo manong nemi ngem talaga ngawan asin. Rogyan nan manong nemi nga agkan na kinibibig ko, titingnid ko, aprusan nan ti barokong ko. Ket kunak ken kuana. Isko! At ang arot ganas mo nga mang tagikuan niyak, nakagalot digit imak, ken ti sakak. Kayat nga sawod manong. Kaslaw man nugot ako. Imbagak ken kuana manong nemi ang tangi awanin ti maramidak. Ided kun nga voluntaryo ken kuana ti amin. Imbagak ken kuana manong nemi tapno maarakop ko met, tapno makawil ko, makawiwit ko. Warwarin na digiti galot digiti imak ken sakak. Nga iti dayta nga gundaway manong nemi at dagayamin ni Leo ti asideg. Tadagayam na kaibaga ken kuana no sa dinot nang ipanandakan niya. Aging ka manong nemi nakangikaklaengin iti datay nananda panagana mo. Datay adda na pang-or. Nakangigak iti unit na pang-or. Ken nag-react ako nan. Oh! Abag isumet manong nemi nga mawarwar ni isko. Detay galot dagiti sakakin imak. Ket adda amunan manong nemi nga adda mangisalakan kanya. Gamatan na kumaidin manong nemi nga pag-isumet nga kinugtarag di salang na ko ng anay ko! Kakaasi manong nemi kapot sakit na kinugtarag na ukal-ukal na naburak sa diwon ko. Karigata kon nginilstuan ti nagtimakder manong nemi ket rimwara ko niti kalapaw apag isumet nga mapang-urmanen manong nemi ni Leo ti maisa kadagiti kakadwa manong nemi ni ni isko. Nakabangonan manong nemi
ni Isko, edita ko na ni Leo. Intanong makan, tarsam! Kinuyot ng tiimak manong nimi kat kastoon ay titaray mi nga nagpaamyan. Hey! Agsubli kayo! Kakadua! Kamatin tayo! Boss, nasagit ni Olok! Eh, basta kamatin tayo na! Agsipngit idin manong nimi. Tadakam itigid ti baybay. Tidesdes kag paamyanan manong. Taray! Taray, Mirsol, taray! Naman nung ako, taray! Taray, masapol ng madayuan tayo na. Kat ni, saan ko napuruan ida? Inananom ni Isko. Kinugtarak ti lang na. Maglagi ng tamong tinaramid mo. Sige, taray ka. Naman nung kakon layo. Agin na nato ko, agin na sige, taray! Taray kami nga taray, manon nemi. Aging ka nasip ngeten. Awanan ti kiti mangkamkamat kada kami. Katagin na natin, Leo. Kinagyaman at tipa nang isalakan mo kanya. Aramidag ti amin, Mirasol. Tapos may salakan ka. Kabuti patpatig ka unay-unay. Uray niya't mapaspasamak. Nagkasaganak amatay. May salakan ka lahing. Kan may panagdag ko ang ipatpatig ka. Ipatpatig ka mat unay-unay, Leo. Kat nung kaspagarikan ta nagbalagi, ni Isko nga nang ramas kanya. Kaya't nakpangata. Ti saludsod. Nung nagsusublatan da ka di talo, patsyam ka di ang piyagan da kamay. Papatayan da ka. Tapos noon ti mga report kadakwala. Sa bagay, gusto ta ko lang, di tamang tiatap ko. Pag sisinublatan, nagkalbasan na papatayan na ito. Sige, umayan. Ituloy ta. Ang mga madanon na rito eh. Ngayon, sa ninong araw, itan ti pamananta. Basta, paamyanan talata. Paamyanan. Naging gama nun, Nemi, nga nakakita kami ti Kalapaw. Umayan, Kalapaw. Hindi ka reta kang Kalapaw. Tadi tatang agin na. Agin na? Kitumin. Agin na laeng. Tanya kumapay talamitin ta. May isa nga Kalapaw. Iti uneg ti Kalapaw. At datang ang duwa. Anit namnamay mapasama. Imposible nga dinaktaraw kupen. Imposible nga naktuagkan. Imposible nga dinakturuman sa akin. Kaya kahit ko launay nga sikat mga tagi ko kanyak layo. Ngimnis ko. Gabuti pa nang isalakan mo kanyak. Isagot ko kayang ka. Di kinabirhen ko. Kinanak ba nung nemi kit seryoso ak? Simrek kami ti Kalapaw manong nemi. Nadalos man. Nadalimanek. Iso na lang taon silaw. Nagsapol tat silaw. Adamat kayam, lighter naman nung numampis ang sigarilyo isuna. Te cellphone mo amin, te flashlight na. Awan, nabatik sa dyan Kalapaw. Pati ti bag mo. Saan ka nagbag, naka-cellphone lang. Wallet, babaamon di wallet. Basit pandagyan na. Okay. Ay. Sana nga silaw tanda. Ano nga rin? Makan pa eh. Oh? Maka, kung natabak sinjak pala ito kinki. Babayin ka na ito ng lighter. Ada kinki. Nataga. Ne, garapon nga dagas na. Sa dapabielo na. Wow. Ano na kita nga makan? Naputot pa lang ne. Kagudwat eh, sa nga kardero nga inapoy. Sa, wow. Sinigang ikan. Tedada. Handa na ibus. Ibusan tan. Bakit? Naputot pa lang ne. Kapampano at sa siguro na aking Kalapaw na ito. Itasar ko mga lakat pinggan. Di platito. Platito. Di malukong. Hindi ababaapan na umanong na ini. Inimas mi tinangan. Ore ka lang nagtig-ab manong. Kalpasan data.
At basit nga kwarto, panakakwarto ti kalapaw, anong nemi, simbrek kami. Ni, ada nayap-up nga ikaman. Ada pa, pungan ken ules. May na maturog tayo. Maturog ta lang. Anya ti kunong kanya kay tayo. Nakasagana ka nga mangisagot kina birhen mo. Kasukat iti nagpanangisalakan kayan ka. Yeah. Leo, ang mga numaulit tumanin ti manakakidnap ko. Kinagbaligat Anton. Iso nga sakbay nga adda sa bali nga makadagikwakan niya kas makanikan. At toyak, itit kun ken ka. Kinapudno naman nun nemi ket idi pa'y langir aras haas ni Leo nga adda kuman mapasamak kadakan. Di ka po naman nun nemi tsak kayat amangang kunak no matunda iti panagbasag. Tadak idi ni third year college man. Ngamit iti nga gundaway. At to'y kami iti may sa kalapaw na di mi amono ani apasit dayta nga lugar. Kalapaw nga danatanda nga inapoy ken sinikang kalapaw nga adda pa nakakwarto na ket adda na nayaplag nga ikamen ken pungan ken ules. Kaslasan ko napupuutan manong nemi no kasano nga naikat ti arwate ken ti arwate ni Leo. Kabutan adlaw ko laengen manong nemi nga inarakop kami nga awanen ti tapar ti bagidi. Napuutak laengen manong nemi nga hasta unay iti panaglanang ken nakapapaot ti panaglanang dagiti pipigmi. Nga makita madlaw ken mariknak tinabara nga takulap ni Leo nga mga apurus amang masmasahe kadagiti duwa nga mansanas ko. Wen manong nemi sa amin nga pinanunot nga posible nga agsublit akin kalapaw dayta kalapaw. Saan mi nga pinanunot nga makadanon da isko iti dayta kalapaw nga ayan mi ken amangan no may tuloy da ti dagas sa panggep da kanyak ken panggep da payen ken ni Leo. Awanin ti sabali nga pinanunot ko manong nemi no diti. Riknaik dagiti irut ti arakop ti lalaking ipatpateg ko. Riknaik dagiti nabara nga agek ken aprus ni Leo. Nang ruwan na lang aruden, idi addan dagiti bibigna, idi duwaman sanas ko mano. Leo. 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 No itay amalan na dagiti lips ko ket ti barukong ko ti ayan ti dakulap na. Ngam itat addan dagiti bibig na iti barukong ko addamatan iti babaen ti pusong ko ti maysa nga dakulap na. Korkoreng-rengen nan manon nemi ti bugtong nga kwerdas ganda iti tuktok ti turo ada iti tuktok ti ruangan ti kuweba. Pirit-piritan na manon nemi sa nakagat-kagatanan ti mansanas ko. Ore lagternik-tirik na ngagsagawisiw. Gabutin na isang sangayan nga marikna. No mo na tim pababa na pa iti ulo na kadaddan iti nagbaitan di kiti legs ko manon nemi. No itay kit pirit-piritan na itan kagat kinnikinitin na. Pinadas na pa nga sinapsipan manon nemi. Ti sampay nga noo nga sa nausatan nga ulo ti tilapi. Ngam gabutawan ti katas nga rumuar manong ta sampay nga rod nga lokotan ti ruwangan ti disuon. Yung pangatonan ti ulo na manong nemi kadaddaman ni ti barukong ko kalpasan na manong nemi ngim matumanen ken inammalan naman ti lips ko. Kada muklatan no anyat sumarno mapasamak manong. Gaboten sa ganak ti bagi. Tayong kalawan na tinagbaitan na kiti legs ko. Katkas lang nakasaganan nga grusod-rusod manong. Kaya nagpaiso. Urek lang nagaray manong nemi inipisanganan ni Leo ti langit. Inipisanganan ti talon ti langit. Oh, Leo. Leo. Pinisangnan ket simreken isuna iti langit.
rumwar sumrek, ag subli-subli, manong nemi, banag ama gusto ak unay. Nga pasanay aprusak, nga gamak ti patong na, kunaklan kasla ka tay dagdagag, nga ad-adda nga kumanga paspasan at agirusod, ken ad-adda kumanga nga dagdagag, nga patarayan na, alistuan na, nga bugtaken, tapno di kastakat, nataray, iti panagtaray ti kabalyo, ti panagkabalyo. Aging ka namin pinsanin manong nemi nga kinayat kitak ni Leo. Nariknakon manong nemi ti panakaitayok ko. Nariknakon manong nemi nga adda akon nga nakasapaw iti tuktuk ti langit. Adda akon manong nemi. Wain, jak may ladawan ti nasangsangen nga mariknak. Agsipod nga rod iti nasangsangen nga ragsak. Kinayat katak manong nemi idin ta matuknop ti langit. Pinalokayak met lang taamok na sampay nga nakadanon ni Leo iti langit. Naud-udi manong. Haging ka pinaspasan namanen tapos ni kastag at maabot na iti ayan ko. Ti makadakis manong nemi kayat ko nga sabati ni Suna tapos ni kastag at agdanggay kami aggadan nga tumapaw iti ragsa. Sinabat ko nga rod isuna manong nemi kaputa ibaga ng asidegen sa bateng kakunak. Kadag sinabat kami manong nemi kat ad-addan ti panagkinayat ket mi manong. Nang ro na lang ro ni ti mariknak pinakabarbara nga indayas nga imbisibis ni Leo iti uneg ti kuweba. Leo. Yeso, Leo. Leo. Yeso. Kalpasan data manong nemi di mi napupuutan nga nakaturog kami. Ini makariingak manong. Agsapulak ti pagisbuak. Insuot ko ti inikat ni Leo nga rawatag. Idagsapulak manong nemi to ayan ti lighter na tapno sinjak ti kingki. Awan ti masarakak. Aging ti makderak. Pinadas ko iti sikigan na itaglabak iti adda. Masikarod ko nga. Bag manong nemi nga adda iti batog ti tawa. Ti kalapaw. Baka no. Adda mabaling ko pagsinjan. Baka no reto nga bag adda lighter na. Wano pospuro na. Lino katag-isipan na. Kuna. Idi isirek kumanong nemi ti imak tapno agkarawa ak kuma. Nakigtutak. Kasla. Nangala ak manong nemi nang iruwarak. Sa kuminingmingan. Sa ko inangot. Angot kwarta. Kalikis. Nagaduha kwarta. Nagaduha kwarta manong. Kwarta. Manong nemi. Riniing ko. Ni Leo. Oh, abay. Leo. Agaling ka. Tay lighter mo. Pag sinjam na dyan, sinjam na kingki. Abay, orasan na. Agla na, sinjam. At ipakita ka. Alan. Tay lighter ha. Dadari ko ha. Kingki. Siya akong tinang sindi manong. Hindi masinjanin. Nalak ti kingki sa ko sinilawan, tinagyan ti bag. Kwarta nga talaga. Binandel. Kabaro. Kalikis. Ito bumangon ka kami takita ama. Ito ha. Ito ni. Kwarta. Ala. Nakadunga bandel. Tunggal bandel. 100,000. Kat numano ang bandel na ito. Sasalang sagsangapulo. Mga 50 bundles.
5 million. Delikado ta. Mirasol, delikado ta. Abay, baka no, ano na nga ba ako? Bagkatim ka din, tibag. Uno, mga alakat sa bali, bag tabagguduhan ta. Tapno saan ka madagsanan. Agbagkata nga to. Saan ta nga tagikuhayan, ti saan ta ako kuha. Ano ka saan tagatagot sa aking kuha? Hamangan no. Agsubli di kita aking kuha na ito eh. Saan ka maging interest sa mo kuha? Ito eh. Ala na. No di mo kahit siya akong di magbagkat uri na dagsan. Papanong nga ron. Italaw ta nga dito eh. Umadayo ta. Idi sagot. Ana? Idi sumon. Kalpasan na kita ituloy at maturong. Ituloy at maturong na kahit mong ituloy maturong. Bahala ka. Pumanaw ako nito. Kinunak manong nemikit inaramid ko. Rimuhara ko. Saan ka nagpaamyanan no dikat nagpadaya? Hoy! Mirasol! Mirasol, nagsubli ka! Sino? Hindi mo kaya't bumak ng bisaan. Kamakaman na! Darsam! Manong Nemi, sinublat nak ni Leo. Mata, tasak tamang bakat, kadadaksin. Kunak man hindi mo kaya. Anapay ko at mabaling ko, timalaw kan. Yung na mabaling ko mga kasanta kang ginteres. No kayat mo. Isublita sa dyan yung mga alata. Ana? Basit at alanta. Among ti kwarta. Isot ti mangitrong kadat at kinadakis. Dito langin aramidan tan kit kinadakis. May panggap lang ti kwarta, makaramid at kinadakis. Alay. Ano nung tadwa kwarta? Sa sino kumatasan nga mga tadwa kwarta? Alamat? Unang isot mangirubo ka na ta. Tuloy tabagnan. Ngimpapananta. Kaya ada kwartatan. Sumapul ta sa punan ta ti kalsada, ti highway, tagurit at lugan ta. Awan pagdanag mo ta, tagpagpaglit ta. Malasin din na tabag. Ano nga tiramidan ta? Magkita ta sa baling ang pangingkargaan ta. Sa tato'y bati na tabag. Sige. Nasok ko na. Sige. Padaya ta. Idiyagabad na, oh. Ada nakasilaw nga kwa. Ito silaw sa diyan. Manong Nemi, naka-is-easy kami nga magmag na. Nga mas asidag ti kabalbalayan. Idi at damang bukaw ka na kami. Nga dahil ko dami. Hoy! Hala, sinig siya. Tebag! Ibat na yun! Isubli yun! Kinagtupay namin. Taray. Timaray kami manong naming yung tiwakadakas. Papaputokan na kami. Hala, paltugan na ta. Ibat na mo tibag! Kabayat ang nagtartarayak manong naming linukan tibag. Nangalak. Timanay manong naming nga nagyan di dakulap ko. Pinatpatak gusto kalpasan na imbat ko, diba? Gabuta sa anin nga nagsentig ikamak ta imbati ko tibag manong nemi natartaraya ko nim ni Leo. Ay kang manong nemi nakagteng kami iti may isang balay. Nagastawa na iti al-al ko manong nemi kan al-al ni Leo. Saan tatang kamkamatinan? Saanin? Inimpatam nga rin di bang kung nagtupay namin nga saan nga kumangag interes saan takang pinaltukan warning shot lang dahi jay sino nga ito lagi jay baka hold upper di jay mga nasapsapulin ta pa lang nantatatang nga sapulin ng kapot ang batit ang aro di bagin naalad na di bagin pimanaw da hindi manong naming ta malukatan tiri daw ta sidagmi. Sino kita? Da kami nata.
hanggang magandakas ka tao. Paganda kayo dito. Kastiga oras. At ang amin mangkamkamot ka na kami, tata. Nusang kagandakas ka tao. Siguro may kayo sobre kayo. Mga numasarakan na kayo, hindi kita mangkamkamot ka na kayo. Manong naimisimrig kami. Ngayon talagang sinakuri ko manong naimi ti kwarta. Sa ako, duwa nga imak, di mangigigam. Nakon, sakit ibuksit ko eh. Ha? Eh, baka mabising kayo. Sakit ibuksit mo. Napitas ka balasan. Balasang mo, no, nalasang yung tag-asawa kayo. Itailangan ng lasang tata. Ana, nagtaray kami nga ron. Nagtaray kayo. Anda, nagtarusan mi nga kalapaw. Ngawan tao. Kapot na mabuting kami, baka no, madaanon na kami dyan sa dyan, kita aking kuko, baka magtatakawan na kami, so nga, pimanaw kami. Pag isumot nga nakita na kami, nga nagkapos sa balay na, kinahamad na kami. Nga mahumat tinagtakaw mi, napangkamla naturo. Kinangan ko naman, aywan, kapot na kalubban na sa nabati nga si Dain, nangan kami. Gusto nga, anay ko. Nasakit ka talaga ti tiyan mo, baka bulan ka, malasan ko. Ada sa dyan ti CR. Inak mga rodag CR, tata. Manong nemi iti uneg ti banyo ng kitaak, iti pangikargaak, nga saan nga madlaw. Awamay, talo nga bandel tinaalak manong. 300,000 pesos. O, sayang. Manong nga milyon kumare dyan sa bali. Ang kami nga naisagmakin, umare, ito yung 1, 2, 3, talo. Mukhang di pang ipanak, o nakit naka-shortak. Nakapantalo nga naka-shortak. Isalukit kulatan, di sumbangin. Tita, beta kasta, mayat. Manong nemi na ituloy mi tinaturog ka, iti deta nga balay nga simbang bayan mi. Awamet manong nemi, iti madi nga damag, iti kabigatan na. Pinakanda kami, manong nemi, nagyamyamang kami. Kalpasan na, nagpakada kami. Nagpaano kayo? Agpabagatan kami, tata. O rin na pagplete yo. Awan nga ron. Nakababayin pa eh. Tata, umaymin tubayadan, upautangan na kami. O sige. Siyak ni tata yo, Damian. Kapitan ito ka barangay. Ay, kapitan kay gayaw. Kapitan. So, lagay mo na sihat kayo, nang pasangbay ka na kami. Gabutaan mo kasangking adagas ka tao. Iso ang pinasangbay na kayo. Pinakan. Itata, ikanda kayo pati pagplete yo. Agyaman kami, tata. Kapitan. Laglagay pa mi na itong lugar. Nagsublikam to. Kinunak manong nemi. Tinaramid mi manong nemi na pang kami ti police station in report mi ni Isko. Hindi pa nang kidnap da kanya. Kinabod no na miss. Natiliwan ni Isko. Ha? Ado ti ikarkano na basol na. Wanted isuna. Agraman ka rin duwa ka duwa na. Awang harutin ti problema, sir? Awanin. No, sabali kaso ti pilam kontra keng kwa na. Ti agsusukot nga kaso na. Darataking, ay baamon, sir. So pa paggastusan. Ure kung ayaw mat nga kaso na. Ay, sige. Di hanggang karoon nagreklamon. Hanin, sir. Bastahan nyo palpalos natin ni Isko. Ang mga makalipas kita ituloy na pa itipanggap na mag-rape kanya. Impud no kinileyo manunimi kalpasan ti duwang aldaw. Ang nagbalin nga normal ti kasasad mi. Nga adda 300,000 kanyak. Nasakbay da ita manunimi. Nagdinamag iti lugar mi. Nga adda na hold up nga bangko. Siguro, day dyan iti na hold up da. O no, may saka di kiti bag nga na hold up da. Tasamit lahay nga
million iti na hold up iti bangko manong nutiket nagana nga 15 million. Opo nakadumat tagyan data nga bangko. Na sigon ti damag manon nimi ket inside job. Nagsipod tadua nga security guard manon nimi ti sandan nga masarakan. No posible nga kakumplot dagiti hold up. Sindirek day tirabii day nga bangko man. Gasat dagiti tarabii kasanong maloktan da jay kuha panagana mo di pagyanan ti kwarta. No anya man tinagtungtungpalan deta nga kaso manon nemi awanen ti bibiyang mi bastad da naramanan mi. Nga ti baga idi ni Leo manon nemi kayat nang isubli. May ramramang ka ang nga hold up rin ibagam nga adaking ka ti daddo mga na hold up. Ang mga no mark money detan. No problem. Hanggang mimet nga nanano manon nemi idirugyamin ti gastusen. Napaggraduar kami ngagpadpada, babayan ti tulong data kwarta. Sa idagtrabaho kami manong nemi ninayunan min. Iti ornong mi. At nabati idi nga 150,000. Dayayan iti indeposito mi ininayunan. Tunggal sweldo kami. Tinagtungpalan naman ng nemi da kami wala tinagkatuluyan kinileo. At bukod mi nga balay, duwa nga anak, ken na may sa katulong, ken nagtultuloy tingkam pa nagtrabaho. Ngaging ganay ta manong nemi katakta kami palang ti makamo, kada ita nga napasama. Ni Kapitan Damian Gayam, nagsubli kami idi, kada jay 5 kasot nga inted na idi nga pagplete mi, nagbaling nga 10,000. Inawat naman. Dito nga ron, tinakasalita, kung ano nga slidikal man lang, napasamak naman pesawag ba nung ngatawen, tinapalabas. Agyaman unay ti anus mo, nga nangibasa, kat sapay kuma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan, tibiyag, kadagitipada kanibungag, ka nagbuya, more power to your program. Tuyagyaman nga pagaya mo, Mirasol. Agpaypay so tanagan musika, sinulsulam nga talaga.